Siyabingelela kuMatholen Broadcasting Corporation igama nguThulani wakaNkala. Namhlanje sinenjabulo nentokozo ngoba sivakatshelwe izihambi ezizosinikeza ulwazi oluhle kakhulu. Sinezethekeli ezintathu. Ngizothanda ukuthi bazethule bona ukuthi bangobani lana emsakazweni. Ngizoqala ngawe Mama Mangwe. Uzisho igama nenhlangano okuyo. Salibonani mthwakazo omuhle, salibonani lonke jikelele emhlabeni wonke jikelele. Okhulumayo ngumama Mangwenya, igama lami nguManangwenya, kodwa abantu bangazi ngoMangwenya. Ngibuya ngaphansi kwenhlanganiso ebizwa kuthiwa yi-#The Walk. #The Walk. Yes. Okay. A community-based organization elentshisekelo yamasiko akithi lendimi zakithi lokuzazi ukuthi thina singobani lokuvuselela imvelaphi yakithi. Siyabonga kakhulu. Dadewethu Mamoya. Ngicela uzisho. Salibonani mthakazo omuhle, salibonani bonke abasilaleleyo. Igama nguMoyo Precious uSiso omkhulu. Mina ke ngibuya ke ngaphansi kwenhlanganiso esibiza ngokuthi ke yindlu yokufundela. Inhlanganiso ke ekhangela ke ngokuphakanyiswa kolimi lwesiNdebele, ikakhulu sisebenza sikhangele ugatsha lwezemfundo abasakhulayo lasebekhulile. Laye wonke umuntu nje olokwenza lokuthanda ke ukubona ulimi lwesiNdebele luphakama. Hayi siyabonga kakhulu. Mfowethu sicela uzisho igama uzisho nenhlanganiso. Okay, siyabonga. Igama nguLiberty Ndaba. Vakala kakhulu njengokuthi ngu-MC uMahlaba Ithwale, classroom practitioner, njalo ngingumlobi wezingwalo. Ngisebenzelana kakhulu The Walk, ngisebenzelana kakhulu lo Mamoyo uSiso omkhulu kuzinhlanganiso zabo zonke, lembuthano yabo yonke abalayo. Wena nguMahlaba Ithwale. Ngigodlwayo. Awubonike. Siyabonga Godlwayo, siyabonga Godlwayo. Sorry Mama Mangwe, ngicela ukuthi ngize kuMamoya if it's okay. Yeah, it's okay. All right. Dadewethu Mamoya. Yebo. Sizwile ngendlu yokufundela. Sicela ukuthi nje uke usichazele sizwe ukuthi indlu yokufundela iyini. Ngiyazi ukuthi uke wachaza kancane ngesikhathi uzi-introduce, but sicela ubuye futhi uphinde. Kulungile ke. Indlu yokufundela inhlanganiso ke eqalwe yasungulwa ngo-2021. Inhlanganiso ekhangela ke ngokuphakanyiswa kwamasiko, ukuphakanyiswa kolimi lwesiNdebele, ukuphakanyiswa kwendimi zethu, ikakhulu lona lolo lwesiNdebele kwezemfundo. Sisebenzisa ugatsha lwezemfundo. Sisithi thina ke isiNdebele nxa ukhangele ke bese siyasisilela ikakhulu ezikole ebantwaneni laba abasakhulayo. Bese singani asabanjwa ngendlela ekahle. Khangele kusiyafika even ke kwabo form 6 bese bebalutshwana kade bethatha lesi sifundo. Ananzelela ukuthi okungekhoyo ngumdango lapho abantwana abangathi bengafunda khona bethakazelele izifundo, njalo bathatha izifundo lezi ngendlela ke ezabenza besibone siyisifundo esilomkantsho. So isiNdebele ke sisifake njengensika yendlu yokufundela ukuthi akube lomdango lapho abantwana, lapho abasakhulayo, lapho abantu abangafunda khona ke ngolimi lwethu. Okay. So wawusubhekile wabona ukuthi no ulimi lwesiNdebele ngendlela maybe olufundiswa ngakhona alusekho ngendlela eseqophelweni eliphezulu noma nje vele alusafundiswa kwezinye indawo kwanhlobo. Ake ngithi mina ngesingami ngivele ngingumbalisi ke ezikolo. Engakunanzelayo ukuthi ke ngesikhathi mangiqala umsebenzi
abantwana kade besenza isindebele nxa besithi bayele combination yama-arts bebefika ama-30 something 40 ku-A level kwehla eminyakeni wathola abantwana sebesiba ngu-5 sebesiba ngu-6 kumbe libaswele sibili abesindebele kumbe lithole labana sebefisa ukufika ku-A level kodwa kungani abaswele ukuthi bazafundani so ngani lithola labana ukuthiwa sizakuthini so ngasenanzela ukuthi okungekhoyo ngumdango okungekhoyo imvuselelo lentshisekelo ukuthi babone ukuthi isindebele sona singabafaka ngaphi ulimi lona lolu-ke nxa bengaqalanga babazazi kuzaba nzima ukuthi beluthathe njengesifundo esingamphilisa kusasa. Hayi. Uthe isungulwe ngo-2021. Ekusungulweni kwayo inhloso yenu enkulu ongathi nje umuntu maye kubuza ukuthi lihloseni ngalokho ungathi yini ngoba zingaba ningi inhloso kodwa ke eyiwe enkulu ungathi yini? Yikuthuthukisa uthando lolimi lwesindebele amasiko lamafa ethu. Ekuqaleni kwenu ngo-2021 kuzofika manje ubona sengathi injongo yenu inhloso yenu iyafezeka na? Inhloso ngithi mina ke ifezeka kakhulu ngezinga eliphezulu ake ngikhangele lokho kulandelayo iqalisa bekungathi nje siya emsakazweni ukuyafundisa nje izifundo ngoba ungakhumbula 2021 bekuyisikhathi ke seCovid umhlala endlini ubusebantwini izikolo bezingekho so lo hulumende ubengani icele lakhe ke ingubo yakhe ayimbathileyo ibidonsela kulokho kweScience izifundo ade sizizwela kuma radio kodwa ke ngokunanzelela ukuthi indlu yokufundela yathatha ulimi lwesindebele yasondela lalo emsakazweni yasondela lalo kuzinkundla zokuxhumana zena lezi abantwana batholakala kizo sebebanengi abakizo ake ngithi mina kusukisela ngo-2021 khona lapho ngikhangela ke i-WhatsApp channel engiyisebenzisa ukufundisa abantwana laba abangaphandle kwegagasi ke lo msakazo engifundisela kiwo selikhule lafika ke ku-6,000 sikhangela sisusela ku-2021 le Facebook page lethu liyaphila sibe sesikhangela futhi ke enye indlela enginanzelela ngayo ukuthi indlu yokufundela iyakhula nxa ngikhangela futhi ke isikhathi ke seNdebele Literature Festival okungumcimbi esiwuqoqa ngaphansi kwendlu yokufundela ohlanganisa abantwana abasezikolo ezemathebeleland region yonke iMidlands lakobulawayo sithe siqalisa sayenza ke iNdebele Literature Festival siyindlu yokufundela ngo-2022 siqalise labantwana kade bengu-400 abafika nga-500 ngangikhumbula kahle kodwa eminyakeni ophelileyo made sibamba i-4th edition yethu nginanzela ukuthi abantwana bethu bafikile kunkulungwane 1000 plus so kimi kukhula khonokhana ukuthi hayi zikhona indlela ezibonakalayo ukuthi impela ke imisebenzi yendlu yokufundela iyakhula lama group ke eWhatsApp lapho emfundisela khona ke O level kumbe A level inamba iyayikhula bengikhangela nje emalangeni ngisithi i-A level ngesikhathi siqalisa ngo-2021 igroup lana yayilabantwana babengafikile 100 I think babengu-93 izolo makade ngikhangela nje emalangeni ngiyamangala hawu lo nyaka siku-700 something kutsho ukuthi abantwana sebebuyelile futhi ekuthini isindebele sebesifunda ke abasayangeki njengalaphana akade besithi ayi ngizayenzani ngizafunda ngenzeni yikho labona laba abanye sibabona bebhala nxa ngikhuluma ngikhangela ke umsebenzi kaMahlaba ethwale undaba abafundi bona babathathu abanye bangikhona bake bawina sibili imiklomelo eminengi kuNdebele Literature Festival ngenye futhi indlela yokukhula ngoba nxa usubona iluba lesihlahla seliyisithelo kutsho ukuthi ke kukhona ongakutsho ukuthi hayi isihlahla sami lesi asidingi ubotshela isiqu siyazizalela siyazithelela nje kahle. So okushoyo lana ukuthi lawo ma students acontributile kuleli bhuku umdlewadlewane befunda ngaphansi kwendlu yokufundela bakhona ngaphansi kwendlu yokufundela ngoba indlu yokufundela akuyona ibuilding ozayithola usithi hayi nansana isikolo esilaphana efusini isikolo esilaphana esihlengeni ngumdango womntwana wonke
so bade besezikolo zena lezi esisebenzelana lazo ngoba ke nxa nginanzelela abantwana laba ke ababhala inkondlo lezi baqalise lathi ngo-2022 kade sebeze baphuma esikolo kodwa kabamanga ukuthi belokhe benjani belothando lwendebele literature belothando lemibhalo yakithi sebeze bakhiphe ukuthini baphume kubeni izimbongi ezimetshathalazini zikhulume sebesithi kahle sibhale okutsho ukuthi ilizwe esilihlanyelileyo lelizwe silokho esilihlanyela kibo liyathela lisemhlabathini ovundileyo. Ngicela dadewethu ukuthi kucace usinikeze nje isithombe sezinto elingathi liyazifundisa laphiyana endlini yokufundela. Okay, indlu yokufundela ke ibamba kanje, sikhangela kakhulu ke thina ulimi lwesindebele ikakhulu iliterature, indebele literature, imibhalo. Senza ngendlela elula. Siyakhangela ukuthi ezikolo ugatsha lwezemfundo bexhumane logatsha olukhangela ngokuhlolwa kwabantwana esingathi thina ke izimseki yejayelekileyo lapha ekhaya. So bayakhipha isecular betsho ukuthi form 3 form 4 bafunda lezi ngwalo, form 5 form 6 bafunda lezi ngwalo. Sesithatha ke lezo ngwalo ngabe ngeze poem inkondlo kungabe ngeze amadrama kumbeni iprose izindatshana ezimfitshane sizisebenze sibhode ezikolo sithi bantwana lina ukubala kwenu khathesi akusafani lokwethu ezolo thathu uqhutshelwa ibhuku bale. Siyathi thina khathesi ibhuku leli libale ubuye ke emsakazweni sibe sesibancedisa ukuthi barekhode ugwalo loluyana kumbe isini eyodwa isigcawu kumbe njalo ichapter isahluko kumbe inkondlo eyodwa umntwana ayikhuphe ngendlela yena izwisise ngayo ayifake impilo kungazwakale ngani into ebalwayo kodwa kube ngani ngumdlalo nxa kumele kube ngumdlalo kube ke isigcawu nxa kumele kube isigcawu nxa kuyinkondlo kungabi yilana engani yabalwa akube inkondlo ephilayo ayifake impilo kwenzela ukuthi nxa esesiyabhala singambuza ukuthi esigcawini lesana bekulomlingiswa uzibani bani ungumuntu onjani akasamcabangeli ngoba uke wamphila yena uke wangena waba ngulowo muntu. So sithi thina iliterature kayingafi ngokuthi umntwana abalelwe ngumbalisi yena kabale. So ngiyabhoda ke ezikolo sihambe ke sicoca labantwana sirekhoda lanxa into zokurekhoda zingani nje ziyasilela kodwa siyarekhoda abenelisa ukubuya estudio sibayesebenzele estudio ingxaki ebasestudio ukuthi kubagadisa kwangikhona ubalethe estudio ke yikho kuba okukhamayo lapha lalapha kodwa ke abesenelisayo siyabafinyelela sifisa ukuthi ke kungabi ngabakobulawayo bodwa benelisa ufika estudio le mhlubulo yonke emathebelelendi bafike. Enye indlela futhi sibafundisela ke ku festival ngoba ifestival yethu ayisiyo leyo ukuthi kuzokholiswa bathatha ibhuku leneliyana babuyela lemsakazweni abalibale eklasini babuye ke khathesi bazoliyethula selingumdlalo estagini ke phambi kwabanye abantwana sizama ukuthi umntwana lo ngeliterature yena le abekwazi ukuthi angayenelisa ukuba ngumqondisi udirector womdlalo angenelisa ukuthi abe ngu-actor umlingisi angenelisa ukuthi abe ngu-script writer ngoba uza adapter from ibhuku eligcweleyo ayenze kube yi-stage play engenelisa maybe ukudlalwa okwemzuzu engu-15 to 30 minutes estagini khonokana sonto encane bakhona abantwana bazabe sebezibonile ukuthi mina ngilalo ikhono loku-act ngilalo ikhono loku-direct ngilalo ikhono lokuba ngu-producer ngisebenzisa ulimi lwakithi. Hayi okuhle kuhle dadewethu uzwakala ngumsebenzi omkhulu kakhulu eliwenzayo. Indima enkulu. Emsebenzini ongaka kujwayele ukuthi kubandiswane nabanye abantu lina libambisane namapha ama-organizations? Ama-organization esibambisane lawo ke wona manengi kodwa ke engingathi ke ngikhulume ngawo ke ngoba engithintana labo nsuku zonke ngiyathintana ke labe BCMNL esithi thina yiBarbara Makhalisa Nkala Little Trust basincedisa ke nxa sisema workshop sizama ukuthi sicoce lababalisi siyenze sithi thina i-capacity development bake sichasa kakhulu ke ukuthi sikwazi ukusebenzelana ke lababalisi labo besincedisa besiphinde futhi sisebenzelane labo ke ku festival ke abasilahli nxa silezidingo silama prize abantwana esiwafisayo silezindleko ezilingeneyo zenezebayathulela sitshela udayi ke sicela lisincedise lapha lalapha abenelisa khona ke bayasincedisa.
bese siba ke lenhlanganiso ye #TheWalk lapho ke ngihlangane khona ke labo mama Mangwenya laba ke sebenzana nabo kakhulu umnyaka yonke ke kakhulu mangikhangela ifestival ifestival yethu ayicini ke ngokuthi kwenziwa amadrama lamapoem le public speaking yesindebele siyayenza esikuthi thina i-heritage tour sithathe abantwana beyefundela imbali yakithi endaweni lapho engcono khona indawo esijayele ukuthi sihambe kiyo ke yiMatopo ezintabeni ngapha i#TheWalk yiyo ke eyabe siphambili thina sesilandela ke emuva yibo ke abasenzela ke ulwazi lonke befundisa abantwana from uku-coordinator loku-organizer i-content okuzafundwa ngabantwana yibo i#TheWalk engingathi ke hayi nxa sesiyenza ke imisebenzi enje thina sebe sesiseceleni sebegijima phambili ke bona sebenjengomfana okhokhela inkabi ke ezihlaba umfolo. Hayi kuhle kakhulu. In terms of izidingo or ngithi i-funding for all these projects ngubani abalisizayo? Ake ngikubeke nje kucace ukuthi hayi le ke iyinjobo ethungelwa ebandla. Okokuqala ke ngithanda ukuthi ke abalaleli babekwazi ukuthi ke udirector umsunguli wendlu yokufundela uyazama ukukhipha esenge kusona lesi sikhwama sakhe ke aholela kiso anjwa kusomfihlo etheni nxa uvela usebenza kuhulumende kuyaziwa nje ukuthi la uzuzwa amazambane akho angakanani kuyona leyo nhlanyelo yikho lami endobha khona futhi ngincedise ukuthi iphupho lena leli lingafi. Bese sithi ke abalezandla njalo ezinde siyayethula kisitsha sethu hayi siyacela bakithi ke kunje nxa sikhangela ke ifestival izadinga ivenue iyadinga ke iPA system iyadinga ama prizes iyadinga nje izindleko ezimbili ezintathu siyayethula ke ebantwini bonke sithi hayi nxa ulakho kuwolakho jikela nansi isitsha sincediseke bayeza abantwana bazafika inkulungwane sizabafaka ngaphi lapho kuzaba lesefiti khona sebe-1000 benjalo angeke sikhulume ngomlomo manqamu kuzadingeka iPA system siyacela ke ebantwini ukuthi ke olakho jikela khonokho olakho bakhona abake bejikele kakhulu ke kuma prizes abantwana akhona ama companies khona apha koBulawayo ke asijikelayo kodwa ke besingakatholi kakhulu othi mina hayi kundleko ke ze festival nxa ngingakhangela into ezinjenge venue ngoba yi-major iPA system yi-major expense besingakamtholi othi mina hayi othi ngilincedise lapha besilokho sidonsa ngamazambane nalawa aphoselwa ngubani ngudirector ke uPrecious usisomkhulu lawo nje azabe silela ngoba nje hayi kuyaziwa nje ukuthi akukho vele khona. Hayi no kuyezwakala noliyaludinga usizo ngoba ngaphandle kosizo ngaphandle komphakathi kunzima ukuthi ama-program anjengalawa aqhubekele phambili. Hayi kunzima kakhulu. Yeah, so abantu uma dadewethu bethi hayi sikuzwile dadewethu and uhlelo lwakho lolu siyakholelwa kulo bengathinta bani? Bengaxhumana lami ke uPrecious Moyo kunombolo ke ezithi zona 00263 777 309 496. Okay. Asibonge kakhulu ithi siqale sidlulele kudadewethu uMangwenya. Dadewethu uxola ukuthi sike sakumisa kancane hayi usale uxola impela. Dadewethu njengoba bengishilo nje wasekuqaleni ukuthi hayi asiqale ukukhuluma what do you call it? #TheWalk. #TheWalk. uTheWalk bengimazi kodwa u-hashtag lo ngwabantwana abatsha abazi ngetechnology. Yes. Hayi no dadewethu besicela umuntu othi hayi mina angikaze ngiyizwe le organization uma ungamchazela nje ngamafishane ukuthi kade le organization yini iyenzani. Siyabonga. Yes, siyabonga babongala ngibonge kuzikhulumile sesikhulume phambili sichaza kabanzi ngomsebenzi esiwenzayo
labantwana besikolo le community yakithi jikelele sisizwe sakwamthwakazi. I-hashtag the walk it's a community based organization esungulwe ngomnyaka ka-2018. Yikho nje lisizwa kuthiwa hashtag the walk. Inhlanganiso eyasungulwa ngemva kohambo olwathathwa ngubaba uThabo Siziba onguye ongumsunguli we-organization leyi esuka koBulawayo esiya eHarare baphenduka injongo kuyikwenza i-awareness ngesizwe sakomthwakazi singabantu bakomthwakazi ukuthi singabantu bakomthwakazi indimi zethu sihlonitshwe amasiko ethu ehlonitshwe sivuselele amasiko ethu ngoba kunabantwana abazalwayo bezalwa lamhlanje emhlabeni jikelele ngoba kunje siyahamba sigcwala umhlaba wonke jikelele abantwana bethu bazalwa bezalelwe emazweni atshiyeneyo but ekugcineni kule identity yokuthi ungubani wena ubuya kuphi uzalwa kuphi labo bantwana one day bazafuna ukubuyela emuva bebezazi ukuthi bona bangobani. So saba lentshisekelo enkulu kakhulu ukuthi khona sibe le platform sibe le ndlela yokufundisa abantu bakithi sifundise abantwana bakithi sivuselele amasiko akithi ukuthi lobu ngabe ukuphi emhlabeni kodwa ubezazi ukuthi mina ngingubani mina ngibuya kuphi ulimi lwami yiluphi. Nxa singananzelela kakhulu silendimi eziningi kakhulu ngathi esizweni sakomthwakazi ngabona ziyafika 15 or 16 indimi zabantu bakithi kodwa kakhulu ngathi ulimi esilusebenzisa kakhulu ngathi yiso sesindebele esiyiso esikhulunywa kakhulu komthwakazi kodwa sizama ngawo wonke amandla ukuthi sivuselele zonke indimi zakithi ukuthi abantu bakithi bazazi ukuthi bangobani. Yebo singabe sifunda sikhuluma izilungu esikolweni sikhuluma izilungu emsebenzini but vele wena ungubani ngoba thina one day sizohamba sizabe singekho lapha emhlabeni masingekho emhlabeni abantwana bazafuna ukuzazi ukuthi bona bangobani. Masingabheka njengokuthi khona emuva la esibuya khona thina imbali yethu yayingekho emabhukwini imbali yethu yayibuya ngezinganekwane yayibuya ngezingoma ibuya ngezibongo ukuthi size sigcine imbali yethu sibe yazi ukuthi thina singobani. So singakwenzanga khona lokhuyana kuyalahleka abantwana bagcina bengasazazi. Yikho kwayenza savuselela ukuthi siqala ukuthi silobe imbali yakithi sile platform esiyibiza ukuthi ngembali lapha esifundisa khona imbali yabantu bakithi abantu bakithi esinxusa abantu bakithi abalolwazi ngembali yakithi ukuthi babuye sizofundisana sizovuselela amasiko akithi. Yikho lapha okuqale khona saze sagqugquzeleka ukuthi sigcwalisa njani ukuthi lokho sikwenzayo kuphumelele. Sasesilontsha ibhuku ngo-2019 ngoDisemba elithi izimpi zikaMthwakazi. So ibhuku leli salilontsha lapho likhuluma ngendaba ngembali yakithi yonke singabantu bakomthwakazi ngemvelaphi yethu ukuthi singobani size sizofika la esikhona. Yikho kwasigqugquzela ukuthi sigcine sihamba silandelela lezo zindawo lapho okulembali yakithi khona like abolahlamkhonto kulasezidulini lapha abantu bakithi abahlala khona lo Rose kukhulunyiswana kubuyiswana. Saqala-ke ukwenza amathozi ukuthi siyefika kulezo zindawo sibone ukuthi indawo ezinjani sibe laliyana clue yokuthi khona kwakuthi makuhleli kwakuthi makukhulunywa induna zakithi zazihleli kude zazisithini zona kwakusenzakalani. Sabona ukuthi kwesinye isikhathi nxa into ingayikhulunywa ku-platform ku-WhatsApp ayifani lokuthi umuntu ahamba enyathela ayefika lapho okwenzakale khona leso simo. So yikho okwenza ukuthi senze amathozi sihambe labantu bakithi abantu bakithi basigqugquzele okugcine kusenza ukuthi sibe sesisithi abantu okuyibo okufanele bafunde kakhulu ngabantwana bezikolo. Sibonge kakhulu kubaba ukhulu uKhothe Mhlanga may his soul rest in peace onguye wasihlanganisa lendlu yokufundela ebona intshisekelo eyayikusiso omkhulu Precious ngabantwana lembali lolimi lwakithi wabona le ntshisekelo esasilayo ku-hashtag the walk ngembali yakithi wabona ukuthi zinhlangano ezimbili ezingahlangana ziyenze umsebenzi ofanayo ukuvuselela ulimi lwakithi. Yikho ukuhlangana-ke lendlu yokufundela ngo-2022 mase kuqalwa ukwenziwa ama-festival i-hashtag the walk singena-ke yona ngokwenza amathozi siyafundisa abantwana ngembali ukuthi bazazi ukuthi bangobani baziqhenye ngolimi lwabo.
Okay, dadewethu sengizoza kumbuzo wamathozi but before mfike lapho kancane, uma nje unganikeza abantu isummary of ama projects eseliwenzile nje njengezi walk from 2018 up to now, then we will focus on the festival and the heritage tours. Okay, siyabonga kakhulu. Inhlanganiso hashtag Doku inhlanganiso elobuholi obulama directors angu-3. Silobaba uThabo Siziba, silobaba uPhineas Phiri base Canada, sibe lo mama uMangwenya yena lo okhulumayo. Ekuqalweni kwenhlanganiso i-hashtag The Walk imisebenzi esiyenzile kule misebenzi eminingi kakhulu i-organization ngo-2019 bengisase South Africa lapha esiyi-organization esi-coordinate khona abantu abangomama ukuthi bengene kuma-businesses, bengene ku-manufacturing, process ama-products for ama-communities abo. Sabuya eZimbabwe sa-engage uBulawayo City Council ngesimo esasikhona esasinzima kakhulu kungalamanzi koBulawayo ukuthi i-organization layo ingangena njani ukuthi incedise ku-community yakithi koMthwakazi. So sahamba safaka i-water kiosk ePhumula South eyahenda over to uBulawayo City Council mhla ka-27 August 2020. Yaqhubeka i-hashtag The Walk kwathi ngo-2021 ngekholo esayithola from ebantwini bakithi ngama-projects esasiwenza bebona ukuthi what we are doing ku-community yizinto ezile-impact kodwa baba laliyani into yokuthi esikwenzayo kuyabe kulike you are giving someone i-fish then kusasa uzaphenduka futhi ezocela then basebesigqugquzela ukuthi why singayenzi a community fund lapha esingahlangana khona njenge-community sakheni umnotho lapha esizayakha khona umnotho siyisizwe siyi-community ukuthi sizithuthukise yakhe a-generational wealth siyi-community. Then-ke ngoFebruary 2021 wasungulwa-ke iMthwakazi Heritage Investment Fund injongo kuyikuthi khona abantu bakithi abakhe umnotho wabo. Ngemva kwalokho sakhula okuthe ngo-2023 babuya njalo i-community bathi why singaqali ama-private business ventures lapha esi-coordinate khona abantu bengene kuma-businesses lapha abazabenefitha khona bengama-individuals. Okwenze ukuthi ngo-2023 sahlanganisa abantu abakwazi abangu-96 abakwazi ukuhlangana bathenga i-property eLundlebe worth 66,000. I-property isingeyabo asebeyithengile esingeyabo futhi sasiphinde sa-coordinate another group of abantu abangu-15 baqala a milling company ba-register their companies. I-business yabo will be launched very soon. It's a milling company ebizwa ngokuthi i-Blue Grain Millers. Siyaqhubeka silokhu si-coordinate abantu bakithi maningi kakhulu ama-programs ku-pipeline esikwenzayo i-organization. Siyabonga kakhulu dadewethu, siyayazi the hashtag njalo inabantu abakhaliphileyo kakhulu njalo abakhutheleyo. Asibuyele ku-heritage tours. Indawo elihambisa khona abantwana ukuthi bayofunda ngomlando noma ngithi ngembali abantwana sihamba labo eMatopo eMhlahlandlela lapha okule palace yenkosi uMzilikazi lapha inkosi eyakhothama yayisifoto sayo sasikhona. Sihambela abantwana njalo siyefika lapha okulele khona inkosi uMzilikazi, sihambe siyefika eLahlamkhonto lapha imkhonto yakithi eyalahlwa khona. uRose esebonile ukuthi isizwe sesimkhulela wabona ukuthi indlela kuphela engayenzeka ukuthi anqobe lesi sizwe wathi izikhali azibekwe phansi lapho okulembali khona lamanje okusale sakhiwo lapha abantu bakithi abathathelwa khona izikhali banikezwa isithuba lapho isizwe sakithi esadisarmwa khona. Last year sasesitshintsha sisithi since kade sitokho sihamba labantwana kulezi ndawo
sifuna ukutshintsha senze something ehlukileyo, sahamba labantwana emakhaya ngoba esikunanzeleleyo ukuthi njengakuthi abantwana abahlala emadrobheni kakhulu bakhona abantwana abazalweyo uthola ukuthi vele emakhaya azange bayefika ukuthi vele impilo yemakhaya injani abayazi. Sasesithi asithatheni enye iengi abantwana siye babonisa ukuthi vele emakhaya umntwana ongumfana vele isimo sakhe uyabe senzani. Siye bafundisa ngesifaya, sibafundise ngokuhlinza imbuzi, siye bangenisa emakhaya, sibafundisa ukugiga, sibafundisa ukusesetha, sibafundisa ukupheka, sibafundisa ukugudula, sibafundise nje impilo yangikhaya lokuthi nje umntwana maye ngayephuma intombazana ekhaya lakubo ephuma esiya emshadweni kwenzakalani, yiziphi izinto ezenziwayo njengesiko lakithi. Uzwakala umkhulu lo msebenzi. Izinto ezidingakalayo ukuze let's say just i-heritage tour iphumelele kudingakala. Yes, umkhulu lo msebenzi njalo umsebenzi odinga wonke umuntu. Ngoba kungumlando wethu sonke ukuthi sivuselele amasiko ethu. Kunje masizahamba siye kuTour kuqala thina lendlu yokufundela kufanele siphume sihambe siyedinga indawo lapha esizahamba khona labantwana. Ngoba siza kukhumbula ngabantwana laba abantu esihamba labo. Before sihambe labo kufanele siyebona ukuthi indawo le isefu kangakanani ebantwaneni ukuthi sihambe labo. Yini esizazidinga ukuthi nxa sifika labantwana abantwana laba baphephile masihamba labo. So siyabe sidinga izimoto ukuthi travel siyefika kuleyo ndawo. So siyabe sidinga ifunding abantu ababe bengasincedisa ngezimota, bengasincedisa ngefuel, bengasincedisa ngemali, anything edingakalayo engasisusa from koBulawayo siyefika emakhaya lapho siyabe sisiya khona, lapho siyabe sifuna ukuyafika khona labantwana. Nxa sesiya kuTour lakho siyabe sidinga ithole iyakhula kakhulu. Ngingacabanga ukuthi 2022 masiqala ukuhamba labantwana besikolo sathola ama-sprinter, abantwana sabathwala ngama-sprinter angu-3 kuphela. Kodwa last year besilamabhasi angu-3. Amabhasi amakhulu. Okutshengisa ukuthi ithole each and every year iyakhula njalo we are receiving ama-call from ku-community ukuthi umsebenzi awuqhubeke. But umsebenzi uqhubeka lezi ndleko lazo ziyakhula. Yes. So siyabe sicela ku-community ukuthi abafisayo abasondele ngoba kungumlando wethu sonke njenge-community ukuthi sinikeze abantwana laba okubafanele. Kakhulu. I-heritage tour ithatha insuku ezingaki? Is it one day? Yes, i-heritage tour iba yi-1 day, i-festival iba yi-2 days, then i-heritage tour kuba ekuseni sisuka koBulawayo ngo-8 sibuya ntambama ngama-4 or 5 depending ukuthi ama-activities ethu abe angakanani. Ku-festival njengeLokhuzeni the hashtag the walk lingena njani lini? Thina siyabe singena ngokuthi sibambisana lendlu yokufundela, sisapotana lendlu yokufundela njenge-sister organization ezisebenzisanayo kulo msebenzi. Okay, kuhle kakhulu. Ma ungakhuluma nabantu there usho izidingo zenu, ucele usizo, maybe abantu bengakuzwa ngoba umsebenzi lo eqinisweni ngumsebenzi omuhle kakhulu ongasiza isizwe nje jikelele. Kubalaleli emhlabeni wonke jikelele ngithi singabazali esiphilayo ngalesikhathi samanje silomlando ukuthi one day thina sizahamba. Masihamba kufanele sithi laba abantu esibashiye emuva sibe sibafundisile indlela ngoba kulesisho esithi inyathi ibuzwa kwabaphambili. Kuyabe kusisho ukuthi abamuva kufanele befunde kwabaphambili.
lina elihambayo kufanele lishiye laba elibachiye emuva lichiye libafundise umlando ukuthi labo befundise igeneration ezabuya emva kwabo. So siyacela abantu bakithi, siyacela emhlabeni wonke jikelele abalezifiso ngokuthi lo msebenzi esikwenzayo ukuthi sinikeze abantwana okungokwabo, imbali yabo, ulimi lwabo, i-identity yabo. Ngoba ukuze uzazi ukuthi wena ungubani, yikuthi uzazi i-identity yakho ukuthi ungubani, uzakwazi ukukhompyutha lo mhlaba wonke mawuhlangana lezinye izizwe zizichaza ukuthi zingobani bebe bezazi. So siyacela ukuthi abanesifiso abaphosele esivizaneni bangasithinta kule number +263 78 635 9201 or ungasifonela ku-landline ehofisini 292 26 2354 kumbeni ungasisendela ku-email the walk international digit number 1@gmail.com. Okay, siyabonga kakhulu. Ya, ngiyezwa lapha kuthiwa usubhale ugwalo. Uma ungasitshela ukuthi process yokubhala lolo gwalo yahamba kanjani njalo lubizwa kuthiweni? Siyabonga ugwalo oluphume kumbe ngathi lupublish emhla ka-20 June. It's an anthology of poems, iqoqo lezinkondlo elibizwa ngokuthi ngumdlewadlewane, olulethwe yimi as the principal author, having contributed 50 poems to ugwalo lolu. Kwase kusithi abantu abami ekade ngibafundisa, my former students abathathu, bangincedisa ukuthi bacontribute izinkondlo ezingu-9. Silukhiphile-ke lelo gwalo. Ngathi khona sithethe mhlawumbe umnyaka lezi nyanga ezithile si-researcher ngalokho esikubhalileyo, lwase lusiya typesethwa lwa-publishwa-ke. Ngenze lokho abakubiza bethi self-publishing. Angizange ngiye kuma-publishing house. Yes, so yilo ugwalo lwethu esilalo olusematheni nje khonapha around Bulawayo and umhlubulo wakithi. Lolu gwalo lukhangela ukuphakamisa lokubonga bonke abantu abenza kuhle eMathebeleland. Ngabe i-North, i-South kanye lakoBulawayo. Lukhuluma kakhulu ngabahlabeleli, lukhulume ngabezebhola, lukhulume ngama-business people, lukhulume ngalaba abantu abenza kuhle. We have attributed poems to Highlanders Football Club, to Lupane State University, or Hillside. We also have unpacked our onomastics esingathi ngamabizo ezindawo, njengokuthi izikolo zethu ukuthi nxa umntwana esithi ngifunde eMagwegwe utshoni, ngubani uMagwegwe, nxa esithi ngifunde eMachayiscoba Semsitheni. Phinde sa-unpack-a futhi izinto ezinjengokuthi nxa umuntu ehlala esithi ngiseLobhengula sikhuluma ngani, nxa esithi ngiseNketha sikhuluma ngani. Sibe lama-attributes to uBulawayo, samkhalela futhi ngalokho okwenzakalayo. Sibe le-tribute to our mayor uColtart. We have gender-based issues, we have love issues, we have drugs, ama-themes anjengama-drugs, lokunye nje okuningi esikukhangeleyo sikwenza poetically. Yes, yikho esikwenzileyo nje insuku zona ezidlulileyo. Siyabonga kakhulu. Ngiyananzelela ukuthi ama-themes eluwathachileyo maningi. Bengithi mhlawumbe ugwalo lwenu lu specific or lu on specific themes. Kungani lithanda ukuthi lenabe? Sithanda ukuthi sinabe ngenxa
yokuthi siyananzelela ukuthi ziningi izinto ezisihlukuluzayo, njalo ziningi futhi lezi zinto esihamba nsuku zonke sizitshela ukuthi siyazazi kodwa singazazi. Sase sithi ugwalo lolu kalube-ke ngumthombo. Engxenye ubuzahle ubuza ukuthi kambe umdlewadlewane kuyini lize lifike khonapho. Ngithi ngihle ngisho ukuthi khona siluthathele kunganekwane engithemba siyayazi sonke sakhula siyethelwa inyamazana zidinga ibizo lesihlahla esithile. Ondlovu bezama, omvila bezama, ontundla bezama bethi bengakhubeka balikhohlwe, kodwa futhi ngobuchwepheshe kumbe ngesikili walihlabela lelo bizo waze walilethula kwezinye inyamazana zasila, zasinda, zadla, zasutha, zadlulela phambili. So thina sikuthethe ukuthi umdlewadlewane lo is that information engumthombo, information ezasindisa abantu, information ezaphilisa abantu, information eqakathekileyo ekufana lesihlahla lesi kumbe isithelo lesi umdlewadlewane esaletha impilo phakathi kwezinyamazana ngesikhathi ziku-crisis. So sithi kathesi siku-crisis of i-globalization, abantu bathatha imikhuba lapha lalapha, badobha lapha lalapha, okunye vele abasela ndaba lezi ndawo zakithi, akusela ndaba lani. Kanti singeke sikwethule yini kubuye kube semphakathini bakhumbule ukuthi khona isizwe sethu sakhiwe ngendlela enje. Yeah. Ukuloba lolu gwalo lolu lilulobe ngaluphi ulimi? Lubhalwe lulotshwe ngesiNdebele sibili. Yes. Lulotshwe ngesiNdebele. Yes. Kungabe kunesizathu sokuthi libhale ngesiNdebele ngoba siyazi ukuthi kunabantu abaningi abakhuluma isilungu. Yes, lulotshwe ngesiNdebele ngoba yiyo indlela esingazi expressa kumbe esingazephila ngayo ngcono sizizwe ukuthi hayi lapha siziphilile. Yes, singakufaka sibili sikufake ngesilungu. Kodwa ngibona ngani siyabe singenzanga i-justice. Ngibona ngani sonke nje kathesi singaqalisa ukukhuluma isikhiwa, singasikhuluma simthwintwize siyele, singacaphulana khonapha siyezwe inhlambi ziphuma ngesiNdebele esakho. Okusho ukuthi kona ufuna sikuzwisise kuhle, lami ngikuzwe ukuthi nxa uthe bani lami ngikuzwe. Yikho-ke lathi sithe asikwethuleni ngalokhu esikuzwisisa ngcono, okungasoze kudinga ukutolikwa, okungasoze kudinga ukuthi siku-translate kumbe si-transcribe. Asikufakeni ngendlela yena leyo. Nxa kuyikuthi kulabantu abehluleka ukulokhuzeni kabafundiswe yilo lonolo gwalo. Yikho silwethule ngesintu sakithi. Futhi lubhalelwe abantu bakithi. Mpongu ukuthatha nje 2 seconds ukuthi ngifundise kakhulu i-heritage studies ezikole. I-heritage studies ama-textbook abhalwe ngathi 99% abhalwe ngabantu besishoneni. Ama-examples abawafakayo, the shrines, the place name, the people and all kusemhlubulweni wesishoneni. Uthola ukuthi umntwana sokumele umchasisele ukuthi umsengabhere kuyini, itira leyo kuyini, uthwale nzima lawo njengotitsha ngoba awukwazi. Ngase ngisithi khona ngcono ngibhale ngezindawo zakithi, simbhalile ngecholotsho, mbhalile ngebubi, umguza, amatobo, plan, kuze bulilima, insiza, Beitbridge. All the things ezitholakalayo ezililifa lethu ezitholakala endaweni leyo ngizilobile ukwenzela ukuthi umntwana olibala abe secaphuna khona izibonelo, abantu bakithi, amaqhawekazi, izinto esidlule kizo lalokhu bacaphune kilo ukwenzela ukuthi bazwisise ngcono nxa befunda izifundo. Okay, no, before nje sidlulele phambili. Uthe wena ama-poems awu-9 acontributwe ama-former students. Yes. Yeah. Ukwenze kanjani ukuze
nabo bathathe iqhaza lokuthi babhale basebenzisane nawe? Yes, abantwana laba ngibafundise iliterature yesiNdebele. Bebevele bengabantwana abahlakaniphileyo abakuthathela izinto phambili phezulu. Bevele besisithi nxa siya kuma-competitions yibo abayenza izinkondlo kanti nabo bewina ama-prizes amaningi nxa sisiba lokungenelana lezi izikolo. So ngithe ngemva kokukhuphuka kwami ngisiyasebenzela kwezinye indawo, ngase ngibakhumbula ukuthi abantu abami labana akula ndlela engingabaphakamisa ngayo, akula ndlela engingababhabhula ngayo bezwe ukuthi baphakanyisiwe ngaphandle kokuthi ngibancedise labo ba-introduce to i-literature, babhale. Nxa sebebhalile mhlawumbe omunye laye uzakuthi ngibhalile laphana lami kangike ngihlahle yami indlela. Kuyindlela of part of i-grooming, part of i-mentoring, part of ukuthi ngibancedise ekuphileni ukuthi lapha kuyaphileka, kasilobenini. Singaloba bese sibona ukuthi ugwalo lwethu luzenza njani. Lungayenza ngendlela ethile kuzasincedisa ukuthi sikwazi ukuthi kusasa is there a life yini khonapho, ngoba kwesinye isikhathi abantu sasithi khona ungafunda usufuna ukuba ngu-teacher, sufuna ukuba u-lawyer, sufuna ukuba yilani. Kanti kwezinye izindawo esingaba lempilo futhi khona ekufanele nokulobela. So benisithi khona nasi stepping stone bantwa bami, mhlawumbe lami kungalihayela ukulobela. Hayi, ngicabanga ukuthi umsebenzi omuhle kakhulu ke lo baba. Abantu abangabe belalele abathi no, nathi siyafisa ukuthi siluthole lolu gwalo lolu, ngoba lwezwakala ukuthi luqukethe lukhulu into engabafundisa. Kumele beshonephi ukuze beluthole lolu gwalo? Okwakathesi besingakalufaki kuma-bookshops, besingakaluphoseli futhi ebulenjini, lokhu sisazama ukuconsulta lokubona ukuthi singakwenza njani. Kodwa ekuxhumaneni bangaxhumana lami ngezinombolo zaseZimbabwe. Nxa bekhona abanye ababili ngike ngabaphathisela to the UK last week, ngibaphathisele physically, lwafika. Asikalufaki ebulenjini ukuthi benza ukuthi hayi ngenani lapha ngene lapha. Sesilokhu sisakukhangela ukuthi sikubambele ukuthi inamba zocingo. Cela ubanikeze inamba. 0777 55 2810 0777 55 2810 Liberty Ndaba. Liberty Ndaba. Hayi, ziyatholakala ku-WhatsApp nase-phone. Ngathi singalugoqa lolu hlelo, kodwa ke angize kudadewethu uMamoyo, ngicela ukuthi asinikeze amazwi akhe okugoqa uhlelo. Kungenzakala ukuthi kukhona abefisa ukuthi ngimbuze khona engingambuzanga khona, nakho kakugoqele khona lapha emazwini akhe okugcina okuvala. Dadewethu Mamoyo. Amazwi ami ke qina, ake ngithi mina ngiyabonga abalaleli ngokusipha indlebe. Indlu yokufundela kayimanga, khathesi ke sibhekane lo msebenzi omkhulu, umsebenzi wokuqoqa iNdebele Literature Festival ezabe ikhona ke mhla ka-23 kusiyafika kumhla ka-25 September 2026. Indawo ke besiyiqophile ke lonyaka sizasebenzela ke eBulawayo Amphitheatre. Besijayeleke ukuthi sibe semagcekeni awe-ZITF, but ke ngenxa yokuthi kuyakhiwa ke lonyaka laphana ke sithe sidinga ikhaya elitsha, sizaba seBulawayo Amphitheatre mhla ka-23-24 September. Kuthi ke mhla ka-25 September 2026 sihambe ke labantwana le#The Walk siye endaweni ke eseMatopo
esamele ke futhi ke siyefika kiyo ke thina ke njengabakhokheli ke njengoba sike savalisa laphana. Ngamafitshane ke engingakutsho ukuthi bakithi izandla zimfitshane siyelula thina ke isitsha sethu sicela ukuncediswa kwenzela ukuthi umsebenzi wabantwana iphupho leli lingafi liphile namuhla liphile lakusasa lathi silichiyele abanye baliqhube besiya phambili ngoba ke abantwana vele ke ngabethu sonke umntwana ke ukhuliswa ke ngumphakathi kuthiwa it takes a village to raise a child. Mina ke mangiqalisile wena ke lawe sondela lawe lokunye ke umntwana akhule kusasa yiso isizwe esizabe singabakhokheli bethu. Kuhle kakhulu dadewethu, siyabonga kakhulu, umsebenzi wenu umuhle kakhulu. Angidawuthi ukuthi uMthwakazi uyawu appreciate umsebenzi wenu. Mfowethu Mahlaba Ithwala, ungasinikeza amazwi akho okuvala baba. Siyabonga kakhulu ukuthi sinikwe leli thuba lokuthi sikhulume ngalokho kwenzakalayo ikakhulu endaweni yakithi ku-region yethu eMathibeleland. Engingakutsho ukuthi khona njengoba setshilo usisomkhulu abantwana i-future yethu, isizwe esifisa ukuthi sikhule si-equipped ngakho konke, nge-language, nge-skill, confidence, ngakho konke esikufisayo siphupha ngabo. Yikho-ke ukuze konke kupheleliswe khonokho kudingeka ukuthi sibambisane. Kuthiwa khona ingqondo lentethe lemele elincane kasiyithethelani. Lomunye athi kumbe ngithi indlovu asiyihlinzeni ndawonye. Ungabe ungaphi, mhlawumbe uphandle kweZimbabwe, mhlawumbe ukhonapha eZimbabwe, mhlawumbe ukuluphi ugatsha, abantwana ngabethu. Ukuphumelela komntwana oyedwa emhlubulweni wakithi ukuphumelela kwesizwe sonke. Asibasondeleleni abantwabethu bafisa ukuthi baphakanyiswe njengoba lathi siseduze kwabo, lathi siyafisa ukuthi sibe sikhuthazwa, lathi sibe sinikwe i-confidence, sibe sincediswa futhi ngoba sizama ukubumba isizwe sakusasa. The work is doing a great job in making sure our heritage ibanjiwe. Usisomkhulu is making sure ukuthi khona abantwana they are equipped with ama-skills, bangafundi befakwe nje ilokhuzeni izayeke zokuthi bamba lapha, abakhululeke bakwazi ukuthi singaya le siye le ngesindebele sethu, ngesintu sethu. Yikho-ke lami ngisondelela kibo kakhulu ngoba kulapho engirealize khona amaphupho, engirealize khona okudingakalayo bese siloba-ke njengoba lokhu sikwenzile, sibaxhase kukho konke. Yikho ngithi khona hayi asincedisaneni bantwana bakamzilikazi, asincedisaneni sizwe sikaMthwakazi siye phambili, sibe lelifa lethu esiligodlileyo silidlulisele kuhle ebantwaneni. Yabo. Siyabonga kakhulu, asibonge kudadewethu uMangwenya, sibonge kudadewethu uMamoyo, sibonge nakumfowethu uMahlaba Ithwale. Okankala umntwana uthi lilale kahle, okwamanje uthi khumu.